Apay, anya ti panggap mo? Ragragam ti anak ta? Ha? Kwa? Kaya't mo ragragam ti anak ta? Pangparagragdag iti aramramot? Ha? Anay ko, iba't anak Val. Masaksak tanak. Uren niya piti mapaspasamak. Jack itulok ang ragragam ti anak ko. Iba't anak ang kunak. Apay, anya ti basol ti sigong mo? Takayat maragragan. No din akong kayat. No nagasapol ka ti kasukat ko. Di mo ko mangaro di ramraman na pukawon ti anak ko. Val, Diyak ipilit ti bagikan ka no din akong kayat. Basta di mo ko mangaro di ramraman ti sigog mo. Aklo nagtanyaman na pagbanagan ti panagdanata. Numapukaw kan ganyak. Iso di mo ko mangarod pukpukawon ti anak ta. Tauray isulangan ti mabati kanyak. Pangasim, Grace. Pasensya ka lang kuman. No, namusmasak ti takyag mo. Ay, amok nga dan sa baling ay ayatan. Nagsakit day ta. Nga may kagumag aklunan. No, day ta ti makaparagsakan ka. pakawanan na kumaval. Kunak no talaga nga ay ayatan ka. Idin agsubli ti sigud anobyok a militar. Nagbiyak ti sigud a panagayat ko kankwana. Kunak no nalipata kun anamin pinsan. Ngam saan pa'y matlagayam. Nang runa idin nakisinubyan kanya. Kaya't na amang rugi kami manen. Ngam masikugak matan. Isa pakawanan na. No ginandat kong iragrag ti sikug ko. Nagsakit, Grace. Hingam anya nga rod. Ipay ko, nanya ti pakaragsakam. Taore ipilit ko ti bagikan ka. Amok asaan mo't lang asyak ti piliyam. Val, Tilaan kit dawet. Aywanam ti sikug mo. Di mo ragragragan. Palubusan ka nga oray sukat nakitipudpud no ngay ayatam. Basta di mo dangdangaran ti sikug mo nga agbaling anak ta. Agtalinad ka diti balay, nga aginggay ti agpasngay ka. Uray ibatim ton kanyak, nga agbalin at tubang iti ragsakyo iti sigod a nobyom. di ka akaramit iti kontra kanya. Nga oray sumurotak iti sabali. Diyak tumay turad a pagaramidan iti dakas ti ina ti anak ko. Isung aklunek, tanya mo na pagbanagan ti panagdan nata, Grace. Grace, dakulan ti tiyan mo, balasang ko. Wan nga rod nanang. Ay na, magagaran kamin kinitatang yu iti iruruar ti apu ko may. Siguro, nakapimpintas ti apu ko may no rumwar. Tababae mo't gayam, idi impultrasound diyaw. Kasta nga rod nanang. Awan ka diti imbagbaga ni Val kada kayo? Anya kumatibaga na kada kamay. Kwa, amang ano adamot tinasasauna kada kayo, nanang. Nay, awan mo ti anyaman ang nasasauna. Basta kuna na magagaran na ni tiruruar ti anak yaw. Ha? Isungarod nga oray da kami kinitatang yaw kat magagaran kami matan. Kaya't min makita ti apo kumi kada kayaw kinival. Saan mo ka di asinasao ka dananang kantatang ti sitwasyon ta? Sana na masapil nga ibaga katakwada. Tadyak kahit nagpanunod day ti madi. Diyak kahit nga iramraman idet na nyaman na parikot ta. Val, No nyaman ti mapaspasamag iti unig ti balay ta. Datalaan ti makam mo. Sana na masapil ang maamon ti sabali. Total, saan tumutla nga mailimod ti amin katakwada no dumtang di kundaway. pasensya kan. Grace, Wan gayam. Kaya't ni Marshall nga agkita kami sakbay nga agpasngayak. Iso arumwarak ita. ha? Di ka agdanag, agawid akmatlaan. Saan ko nga itaray ti sikug ko? Pangasim, di mo kumangarod pag-aramidan iti dakas ti sigog mo. Uray kuyugan ka na mapan iti papanam. Awan mo ti trabaho kita. Saan na masapol? Di ka agdanag. Diyak to pagaramidan iti madi ti sikug ko.
tadandani akon agpasngay. Karom tan di kasi narak ko. Ta saan mo't ngayon may dito restaurant ako na napagkitaan mi. Awan sa talaga ti panggap ng agbayad iti utang na kanya. Nagrikat laki din na iti agpautang. Tadi na pa amot agbayad. Pakanak pa yun dito restaurant nagpakita ko makanyak ngam. Awan mo't tan. Nagalas nga aramid ti umutang. Ni. Agore ka. Ni Mat Grace, di na pan nagtugaw iti saan unay nga adayo diti lamisaan ngayon to. Saan mo't amibal di ka holding hands na asimrog dito restaurant? Nagalasag. Awagak man di gayim ko. Hello, Ruben. Taul, ayan mo. Umay ka dito restaurant ngayon ko ita. Adda dito ida Grace kanti kadwa na lalaki. Amo, Anya? Kasanungan mo? ada kita dito restaurant. Kikitaan ka. Anya? Ayan mo. Tumalyaw kay Tiligunam. Ada dito suli alamisaan. Adda kang agpaiso dito. Kita da Grace kanti kadwa na? Sinurot ko ni Grace. Kaditi mayanda ki ni Marshall. Amumpay ti lalaki akadwana? Itultulok mo dahil ti ama paspasamak? Agsarita tanto langan iti sa bala akong daway. Sige. Ay sus, nagkaroon ti kastoy ama paspasamak? Amom nga dalalaki ni Grace kat baybay amlaang? Nabayagan niya da sa bala ka relasyon na. Idi inaw na pailaan ti sigog na. Anya? Kat baybay amlatan? Di mo ida-idarom iti lalaki na? Apay ko mga ramidik dayta. Kat saan mo tan anaragsakit ti danak. Namiris na nabarako when no malalaki ti kayat na. Sa nakas kanyak. Wan angam ikagkagumaamot agpakpakalalaki para kankuha na. Isungarot na maadaan kayo pa yun itanak. Saan na mabalin niya gululi mo kalatan, tol? Ibagam na niya ti kayat mo, tatulungan ka. Itultulok bukit din ti pananglip-lipot na kan ka. Panagunam ka di. Kat saan mo tan nasakit para kanyak ti mapaspasamak. Ita kada kami. Tol, Nagsakit na ito'y para kanyak. Ngamjak itulok nga ikatan na ti sikog na. Nadyak palugudan iti kayat na. Kanapay nga ipilit ko ti bagik. No saan nga rudan asyak ti kayat na. Nagsakit, Ruben. Ngam dapat patag ti anak ko. Ngam tirik na kamasaksakitan. anyamot gaya mo na itapagdaldalanam, tol. Jakla impagaro pa kasta ti sitwasyon niyo kun ni Grace. Asidagan, di pa nagpasngay ni Grace. Iso nga, asidagan, di pa nagpanaw na kada kami, ti anak mi. Naasyan ni Tito Ruben kini Daddy gapu iti sitwasyon da kini Grace tay sulaan tinang ibagaan na iti pudno ama paspasamak iti panagdenada iti asawa na. Awan apulos ti ammo dagiti dadakkel na iti plano ni Grace kalpasan ti panagpasngay na. Agingga na danon ti panagpasngay ti asawa ni Daddy. Kat apagbiit analipatan nate mangmangtad sa kankwana iti panagdenada ken ni Grace. Grace, nagpintas ti anak tao. Ay na, makapayat ta talaga. Val, Ay mi, ti ipanaganta iti anak ta nakapimpintas. sikalat na ti makam mo. Sige nga Roden, aginanakan. Tamo ka narigatan ka nagpasngay. Uwan nga rod. Uwan kaya, anya ti kahit mo kanan. Ibagam lang, tap nagsubli adagos ti pigsam. No anya ti makandita, isulatan. Madamdaman ang mga anak. Kaya't kun tiyagin na na. Sige nga Rod, aginanakan taasi kasuwag ti anak ta.
Nagpintas mo tayo ti apo ko, may. Un nga raw, nakaayayat ti rupa na. Sapay nagpudaw. Agpata kami mata na po daw kini Grace. Iso na po daw mati anak ni. Nakaayayat nga raw. Kamaudyanan na, adamot laengan ti mang tawid iti apelye daw nga impatawid ko ken ka, Val. Siyempre nagpintas pa nga ubing ti pang ipatawid kay Tapilyedok. Ay na, kastoy gayam tirik na ti madan iti anak. Madandanagan nakaragragsakak. Apay kumaamadanagan ka. Wen nga raw, saan mat ang makapadanag ti maaddaan iti anak? Siyempre, madanagan takabarbaro nga amaak. Nagado ti pampanunutek no kasanod dagbali na nasayaat nga ama. Ket basta aramidem latta ti ammom anasayaat para iti anak mo. Padakkelin niyaw ken ni Grace ti nasayaat asursuraw. Tapno dumakkel met anasayaat a tao. Aha? Padakkelan mi ken ni Grace? Ketuan, da kayaw tinadakkel na. Iso ada kayo nga raw ti mang padakkel ken kuana. Alangan might apadakkelin ti sabali a tao. Wenno bataw ti mang padakkel iti anak yaw. Siyempre, da kayo ken ni Grace ti mang padakkel ken ni Aimee. Grace, adakon. Nang isang puta kiti pagsangwanta. Sana na masapol nagluto ta. Tanapudot pwede tinsangpot ka makan. Ha? Nakaturong mo't gayam ni Aimee iti crib na dito salas. Ni, surat mo't dito nakaipit dito crib na. Surat ni Grace dito Val. Pasensya kan, ngam nadano ng tikan ito. Sikan ti makaamo iti anak ta. Di mo kumabaybayan ni Amy. Agyaman ak iti panangaw-awat mo kanyak. Nagsayaat ka. Ngam pakawanan na, no sumurot akon ka ni Marshall. Amok adi mo baybayan ni Amy. Isa na talagak mat amang ibatikan ka. Grace. Anyan. Kunak no sana ka masakitan na madanon da iti akan ito. Nagsakit mo't gayam. Naggawan matan na puso na dya, Grace? Nasurok lang makabulan ti anak yung ang pinanawan nan? Impay pa iso na lata ti pimanaw. Kunak no agbali ti panunot na no makita nan ti anak mi. Ngem saan gayam. Ad-adda pinili na ti lalaki asimurutan na ngem ti anak mi. Anya nga rin ti plano mita? Padakkelik ti anak ko. Isulangin ti pangibaw ingak iti amin nga atensyon ko. Oray kas jet inaramid ni Grace kanyak. Agyaman naklatakan ko na. Tababaan kan ko na. Napadasak tinaadda ni ti anak. Iso nga ipatag ko nga ron ti anak ko. Ikagumaak apunuan ti kurang iti biyag na. Gapoy di panang panaw ni Grace kan ko na. Amok akabaalam day tatol. Tanasayaat ka tao. Kanamok anatibker ka. Iso ano pa'y dumalat tati inaama ko na. Amok akabaalam ta agbalin niya inaken ama para iti anak mo. Agbagtik mo gayam ni Grace. Agasam ta nagturad anang panaw iti anak yaw, gapulang iti lalaki asimurutan na. Tatang, Awan sina nga ina. Kunak no nasaya at day a babae. Ngum nagturad anang panaw iti anak yaw. Wan nga raw, apay ngamin abinaybay am nga inaramid na tikastakan ka. Agasam ta agdenden na kayaw, nga addagayam sa balay akarelasyon na. Sayat, gatal a babae. inan-ano sa kunti kas dya sitwasyon mi. Ngam ti mapukaw ti sigong na. Taginandat na pa yan aragregan. Aniya, Anya, grabe mo gayam tinararamid na.
Ngem di ka pa'y nagsasaumot kada kamay. Pasensya kayon. Jak lang amin kayat amay ramraman kayo. Ala, di kag danag, ta saan ka ngagmaymay sa amang padakkel ken ni Aymay. Wen anak ko, ure ag subli kayo ni balay tapno matulungan da ka mga sikaso iti anak mo. Tadamot trabaho. Panggap ko nga rin ti mga halay ti mga awir kan kwa na. Tapnusan kayo mo tamarigatan no daki ti trabaho nanang. Ay na, saanin ang masapul ang mga laka iti tangda ng mga agaw awir kan kwa na. Taisupay abay bayadam. Napigsa kami mat kinitatang mo. Iso ada kami ti makaamoy ti anak mo. Bayat ti panagtrabaho, anak ko. Ay mi! Umikagdi ko sa nanak! Madamdama pa'y, Daddy. Umay ka na! Sige ka! Nagadon ti germs sa kimpot kan ka! Daddy, ikatamdag iti germs. Isungarod ako nakagdigos kan, tapno may kadagiti germs sa kimpot iti bagim. Tani, nagangot kan. Nabangsitak? Nagatlingat ka. Isa masapal nagdigos kan, okay? Sige, Daddy. Agdi ko sak nga rudan. Okay, agdigos kan, tayo saganak mo danti ka na. Oh, kumusta ti panagadal mo, anak? Okay lang, Daddy. Kay kaya't daki di pagadalan ta nagagutak ka no. Awan, timang bulbuli kan ka di classroom yo? Awan, Daddy. Maputeng data maestro ti Daddy. Wala nga, bakla mo ti dadim. Uray tanasinput kamot, Daddy. Saan na kay bain, oray bakla di amam? Saan Tasi kamot ti Daddy? Apay kumamabaina kat maestro pa'y ti Daddy. Ay, agyaman na. Kung naklaki din ay bain na. Saan, Daddy? Lab kan tupay unay. Ura siya mo love ka unay anak ko. Sikat ibiyag ko ay mi. Kumusta kan, Tol? Kastoy, pumimpintas lata. Makita nga rin kit kaslawanan na pulos ti parikot mo. Hay, sana parikot ti mangitagil kanyak, my friend. Iti naglabasak a parikot. Diyak pa may ruwam. Mani-mani aglaangan asulbaran. Nanyaman ti dumteng pa parikot ko. Talaga tinakdaramon ti kinabikim Kinapudno na, kaslalim mag-ante kay di ti amin kanyak. Tas anan na masapol a baliwak, no asino idi nagsina kaming kini Grace. Sana kasi di agdenden na kami pa, masapol a pilitek a baliwan ti gargaraw ko. Tapno maragsakan mo't ni Grace. Ngam na ita, awanan ti pang panunutek. Tamaklonak mo ti anak ko, nga ore asino akpay. Kahit awan ka din ti panggap mo ang mga sawa manayin. What for? My daughter is more than enough for me. Diyak kaya ti mang pidot iti landok, ngay pang urkumanan iti ulok. Dituin asidagdig iti pangurayak kin ni Daddy. Sana ko na mapanidya classroom na. Amy? Si ka ni Amy, saan ka di? Wen, siyak nga rod, Nana. Umay ka, sumurot ka kanyak. Gumatang ta iti makan. Mapanta di ta asidag a kantin. Ha? Sorry, ngamjak sumursurot iti stranger. Gayem nak ni Daddy Im. Saan nakadaka sa tao? Umay kakit din. Manjak, sige, tamapana ko ni Jayan ni Daddy. Amy, mabitlaan! Daddy, ada mga awis kanya ka maparang kami kanoy jay kantin. Ha? Asino? Jak am-amu, ngam gayem mo kano. Ngam jak mo't nakit kita day siya gayem mo.
Iso ngay maya kadagos dito yung classroom mo. Intarayak. Anya? Asino ko mga dayjay? Awan mat amo kagayim ko ng umay diti pagadalan na pangisursurwak kan pagat adalam. Daddy? Nasaya at tinaramid mo anak. Saan ka basta simur latan iti di mo mo a tao? Jakla yung pagaro pa si kagayam tinagpakita kini Amy, Grace. Val, kayat ko yam amo ti bagik ka ni Amy asyak ti inana. Adakan ka dayta? Saan ka lapdan? Makamu ka no kayat mo yam amo ti bagim ken kuana. Tas ikamot ti inana. Agyaman ak, Val. Kayat kumuta makadun na ti anak ta. Uray ag sinublat ti pagnaudan na. Umay kanya, kalpasan na, ag naadmatlaan kan ka. Kayat mo adadaulan ti biyag niya, Amy? Ha? Saan akasta? Kayat mo pagbalinan ang normal lang tinaramid mo? Kahit mo ka di aguluan ti panunod ti anak ko? Val, Nuyam amom ti bagim ken kuana. Anya ti bagam nagdamag. ha? Kasanon no damagan na ti makagapo, napaya pinanawam. Ibagam ka di ngayon sukat na kami iti sa bali a lalaki? Ibagam at ada pinilim ti lalaki si murutam ngem isung anak mo? Val, Sana ka nagliba ka pulos kini Amy, idi nagdamag kanyak. Inlawlawag ko ken kuana ti amin. Tadyak kayat nga dapang panunutan na iti panagdakkel na. Ngem laglagi pa nga dan panunot ni Amy. Saan mo ang babali na pilitin na sumurot ken ka no di na kayat? dinadaol nak iti imatang ni Amy. Kasano ko maadinadahal ka? Napudnumot amin dagit imbaga ken kuanang inaramid mo. Di ka kumamot ag artista. Akasla si ti biktima, Grace. Ayan na nga, jay kunaya makisarita kanyak, Daddy. Awan mo ten ditoy. Kunanang orayin na ka ditoy, tagsarita kayo. Ngam awan mo ten. Ano din akon kaya takasarita? Wenkat nga ta. Nakapagpanunot siguron, isa pimanaw matlaeng. Sige, Daddy. Aramida kon di assignment ko. Agsubli akon di tabalay. Pinatgan ni Daddy ti kayat tinak nga agsarita kami. Ngem idinapan kami kini Daddy iti pagururayan na iti asidag di balay may kat saan min anadanon. Saan nga inlimod ni Daddy kanyak tinaramid tinak idi makaawat akon. Impakaawat na no apay asaan mi kadenden na tinak. Iso adyak mutin pinampanunot dayta idi ta para kanyak iti naganos pala ang idi panunot ko kat kompleto ako niti panagkunak ta nagsaya at mati amak nang padakkel kanyak. Aging ga naglabas ti ado atawan asidegan agturpusak idi iti kolehiyo Mangbianaw. Anak, agturpus ka niti kurso minto na may bulan. Wan nga ro, Daddy. Magagaran ako na yan. Nakarkaro akon magagaran akon. Taka mo dyanan na, makaturpos ka ni di kursom. Daddy, thank you ha. Tanakasingsingpot ka kanyak nga amak. Anak, siya tirong bagagyaman, tagapukan ka, nakumpleto ti biyag ko, nga ori baklaak. Natungpal ti arapap ko idi amaaddan iti anak, gapukan ka. Adapay bonus na nakasingsing patin tinamarsuan nagbalin nga anak ko. Daddy, Sorry ha, sana kompleto ti impay ko ken kapamilya. saan mo matabasol no apay, Daddy? Isungawan nga ro ti rumbangay kidawam iti pamakawan. Tauri awan ti ina, kat kasla kompleto lata ti pamilya tayo. Tay naramid mo mati akman ti ama ken ina iti biyag ko. Agmay may sakayo anang isaksakan kanyak, sipod pa'y bastita. Iso nga uray makuna abakla kayong amak, proud ak unay, tasika ti amak, Daddy. Tawan apulos ti makuna kada kayo. Ado ti atiwin yung amma dita, anang baybay iti anak da. Ay mi anak. Ken syempre, ada da lola ken lolo.
Iso a kompleto launay ti pamilya tayo, Daddy. Mabitlaang, umayan. Ha? Sino ka? Kumusta kan, Val? Grace? Si Kadaytan? Uwan, siya nga rod. Siguro, di na ko nailasin. Tanagbakat unay yung tilangak. Pasensyakan, ngan talaga saan ka nailasin. Anya tinapasamakan ka? Ape kasta ka maten. Pasensyakan, hanggang adayo abak-bakat tila nga may ti edad mo. Gapo siguro itinagado akong sumisyon ko iti na ni Marshall. Sakbay api musay. Anya, natayon ni Marshall. Kasta nga rod. Permiti kong sumisyon ko idi iti nana. Tanagado tinaanakan na babae. Idinto tawan apulos tinagbalin nga anak mi. Anya, kasta tinarabidakan ka? Ngam nagan-anos kalatay ti sidong na? Kaya't kayo idin asublian ka ni Amy nga anak ta. Ngam naalak mo tlaang tinagbain amang ibagakan kwa na asyak ti inana. Kan mga klon iti makagapu. No apay apinan awak idi basitpay. Ngam ita, intorturan ko at talagang tinagpakita manen, Val. Ala, umunag ka. Agsagsaganan ni Amy para iti graduation na itong bigat. Asino nga minti sa nga ili tayo, Daddy? Mapankalatan ni Gisalas, tas sikan ti sumango kan kwa na. Kahit nakakano ka sarita. Daddy? Sana ko na sumango ka da kayo, tada kayong tagsarita. Dakil ka mo ten, nakaadal ka pa yan. Isu nga agta mo daklatan, itanyam nagbali na desisyon mo, anak ko. Madanagan mo tun, Daddy. Anya nga minti mapaspasamak. Basta, mapankan dita salas, anak. Asino kayo ka di? Kababain man nga aklunan. Ngam, siyak ti inam, Amy. Anya? Da kayo ti inak? Amy, anak ko, pakawanan na ko ma. Amo ka nagdakal, tinagbasulakan ka. Ngam kidawag ti pamakawan mo. No apay asa anak nasipod pa'y basik ka. Anya ti masapul yo? Apay nagpakita kayo? Di kagdanag, tanasayati ka sa saad ko, nana. Saan nakabinaybayan ni Daddy? Kas makita yung mat. Awan iti tsura ka ng baybayana. Uwan, amok na ita. Iso nga ron amaragsakan akunay. Tamakit kitak tinagsaya at akasasaad mo. Anya nga minti masapul yo? Kaya't ko lang ayam amo ti magikan ka, anak ko. No, anda pa na kay karik. Agsubli akon iti sidong yu ka ni Dadim. Dakkel akon. Kat agyaman naglatay ti panagpakita yo. Ngam para kanyak. Umdason ti pan nakakita kada kayo, nana. Di makelak mo't nga awan ti presensya yo. Nairwamak ani Daddy lang tinabanguna kadadakkel ko. Kan, syempre, dalola kan lola lang ti kanang nakadkadwak. Iso asaanin ang masapol nga agdaden na tayo pa'y nana. Umdasan ti panakamam mo, kan panagpakita yu kanyak. Val, di mo ka di kaya't amabukal tayo manan asang kapamilya. Dahito yan ti umno agad daway. Grace, di mo't insukat nak, tasana ka malalaki. Ape kayat nakasublyan. Tapno panawan nak tumanen, no makasapol kay di sa bali malalaki, akas ka ni Marshall? Val, sabali idi, sabali mo't ita. Bumakat kan lumakaitan. Awan mo't ni Marshall. Day tangarod ka. Bumaket kan lumakaitan. Isungag nakam ka kumamat nga ruden. Ha? Val, Napadakkel ko ni Amy ngawan ka?
insakad ko manipod basit, ngaging gayta tagturpusan iti kolehiyo. Panag ko nam kadikat kasapulak pa lang ti asawa, Kwa, pasat nakalatta ti biyag mi kinaimi. Saan ang mapunas dayta? No kayat mo ngagbalin na pasat iti biyag ti anak ta. Sika nga ron ti mga ramid iti pamuspusan. Sika ti ag-effort. Ngem saanen ang masapul nga agsinubyan ta. Tanaragsak kamin kinaimi iti biyag mi nga uray awan ka.